Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze. Turahasesekaye kugira ngo tubagezeho amakuru yihutirwa atugezeho muri aya masaha, dore ko bitari bisanzwe yuko aya masaha tugera muri studio, ariko tugezemo kugira ngo tubagezeho aya makuru yihutirwa. Iri ryavuzwe rirasohoye mu gitondo kare kare. Umugabo bita Colonel Rugabo yatangaje ko M23 ndetse na twirwaneho mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kwegera agace bita .0 bakwigarura n'utundi duce dutandukanye. Akibivuga noneho muri aya masaha M23 imaze kwigarurira akandi gace. Ako gace nakaye turaje tukave imuzini muzingo tukababwire uko ako gace kitwa. Turaje tubabwire ku bwato bw'abarundi, ubwato bw'ingabo z'u Burundi kugeza aya masaha bumaze kurasirwa hariya muri Kazimiya. Ubu bwato bwari buvuye ahagana he, bwarimo abasirikari bangahe, haguyemo bangahe, harokotse bangahe. Ibyo ngibyo ndaje kugira ngo byose mbashe kubasobanurira mbabwire uko bimeze. Kugeza aya masaha hariya muri kariya gace ka Fizi hamaze kugwa abaturage barenga 6. Ese abo baturage bishwe n'iki muri aya masaha? Turaza no kugera muri Kinshasa tubabwire imyigaragambyo iteganyijwe ku munsi w'ejo. Ese iyo myigaragambyo izakorwa gute? Kubera ko hariya muri Kinshasa hari ama mikrofone arimo akora circulation atanga ubutumwa. Ese ubwo butumwa barimo batanga nubu? Ibyo byose turaje tubive imuzi n'imuzini. Gusa icyo tugusaba nuko ukanda subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo amakuru yose tuba twaguteguriye uzajya ubasha kuyabonera ku gihe. Reka twinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'imigufi, moyen plateau naho plateau uko babyita mu rurimi rw'igifaransa. Mungurikire wowe ngurikira gusa kugira ngo ubashe kumva ukundu kano gace kanguri kabaye Tombe. Agace kabaye Tombe n'inguri, ngurikira kugira ngo ubashe kumva. Ndabivuga nitonze kugira ngo ubashe kumva kano gace kanguri ukuntu kabaye Tombe. Nyuma yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatakaje uduce twinshi dutandukanye, uturimo .0 za Mikenge n'utundi duce twinshi dutandukanye, utwo duce bamaze kudutakaza bahise bahunga bajya kuri. Ariko bamaze kugera kure batekereza ko M23 ishobora kwigarurira ibice byinshi bigize gute bitandukanye. Ari nabwo bahise baza bashira ibirindiro byabo hariya kwa Murima, ndetse batangira kugerageza uburyo bagaba ibitero hariya bita Mukoko, ndetse bakagaba n'ibitero ahantu bita Nyaruhinga kugira ngo barebe uburyo bakongera kwisubiza uduce bari bagize gute bari bahoranye. Nibwo M23 bahise basohora itangazo, baravuga ngo ubushotoranyi bwanyu murimo mugenda mutugaragariza, mutwereka ko mushaka kwigarurira utundi duce twacu twebwe dufite. Mu gihe tubona murimo gukomeza kutwegera, twebwe turabarasa tubakure no mu duce murimo. Rugaba kibitangaza gutyo. Aya masaha turimo tubagezaho amakuru, agace bita Kanguri karangije kuba Tombe. Kanguri yarangije kujya mu maboko ya M23 ndetse natwirwaneho bidasubirwamo muri aya masaha. Iyi Kanguri iherereye muri teritware ya Fizi. Ikaba kano gace ka Kanguri kari gatuyemo abo mu bwoko bw'Ababembe benshi cyane, hakaba hari hatuye n'Abapfurero. Kugira ngo M23 yigaruye kano gace, nukuvuga ngo yavuye hariya kwa Murima nako .0 iramanuka tiyanyura umuhanda werekeza hariya kwa Murima iteyerekeza Kanguri. Hariya Kanguri kufata kariya gace bityo bishatse kuvuga barimo barihuta kugira ngo barebe uburyo bafungura inzira, uburyo abaturage batuye bibogobogo bo mu bwoko bw'Abanyamurenge mu gihe baterwa n'ingabo za FARDC na FDLR na Wazalendo, dore ko babitangaje baravuga ngo umunsi M23 natwirwaneho bazafata icyo bita Fizi, bagafata icyo bita Baraka, directement abaturage babibogobogo bazagira gute bazicwa. Ibi bikaba byaratangajwe na commandant secteur
wari uyoboye hariya yari uyoboye hariya Fizi, akaba yari afite ibirindiro bye hariya muri Mboko. Kugeza ubu ngubu yajyanwe Kinshasa, yagiye kubazwa impamvu yatsinzwe urugamba muri turiya duce twa za Mikenge, twa za Rwisankuku, twa za Karingi, twa za Gakenge, Irundu, Bidegu, muri ya shyamba rya Bicumbi, muri Mukoko, muri Nyaruhinga, za Gakenge. Ibyo ngibyo nibyo bagiye kubazwa. Ibi ngibi yafunzwe amaze iminsi 3 agize gute abitangaje. Bishatse kuvuga ko nabariya barangije gukurwa muri kariya gace bafite ubwoba. Ibi kandi bikaba bica amarenga ko Baraka na Fizi bishobora gufatwa hatabereyemo iki imirwano. Ejo umugabo bita Misale, Depite Misale, yarabitangaje hariya muri Uvira. Aravuga ngo abaturage ba Kongo cyangwa abasirikare ba Kongo, avuga aba ministre, avuga aba depite, avuga aba senatere, avuga perezida w'igihugu, aravuga ngo barasa nkaho basinziriye. Ati barasa nkaho basinziriye, batarimo bareba ko mama 23 irimo yigarurira ibice byinshi bitandukanye. Ati Perezida Felix Tshisekedi yemeye ko baganira, ariko ntabwo abishyira mu bikorwa vuba ngo barebe uburyo baganira iriya mirwano ireke gukomeza gusatira utundi duce twinshi dutandukanye. Uko mama 23 ndetse na twirwaneho bagenda basatira uduce twinshi dutandukanye, egare ko igenda yiyongera izindi mbaraga, igenda isaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byinshi cyane bagomba kuganira mu biganiro bakabyumvikana. Mu gihe batabyumvikana, mama 23 irakomeza yigarura uduce twinshi dutandukanye. Arongera agaruka ku ijambo, aravuga ati chef d'état major afunga abasirikare, yarangiza gufunga abasirikare nta bandi afite bashobora kugira gute kuba remplace, ko gukuraho komanda secteur ngo ugiye kumufunga ngo yacitse urugamba. Iyo mujyana ukamusubiza muri refresha kose, hanyuma ukongera ukamwohereza kuki ku rugamba. Ibi ngibi nawe kibitangaza ku munsi w'ejo nibwo kariya gace ka Kanguri karangije kugira gute, karangije gufatwa. Aka gace ka Kanguri kakaba kabateye ubwoba bwinshi cyane. Nukuvuga ngo mama 23 na twirwaniro bari bafite umuhanda umwe bari kuzarwaniramo. Wari umuhanda uva kwa Murima werekeza ahantu bita werekeza hariya za Kananda, ukomeza hariya Mboko, uva hariya Mboko werekeza muri turiya duce twa Fizi, ndetse werekeza hariya za Baraka. Ariko noneho kariya gace ko kwa Murima batangiye gufungura indi nzira. Bafunguye inzira ibanyuza hariya gace Kanguri, bakamaruka bakanyura muri iriya shyamba bita ngo ni Muhanga. Wava muri iriya shyamba rya Muhanga ugahita umanuka ugera muri turiya duce twiki twaza Bibogobogo. Mama 23 bamwe bamanutse hariya muri iriya shyamba rya Muhanga, abandi bagaca umuhanda wose werekeza kwa Murima. Byanga byakunda ingabo za FARDC, FDLR n'abazarendo, imbaraga zabo zizaba nkeya. Nukuvuga ngo bazaba bagiye kugira gute kubahuriza hagati. Mama 23 ibaye nkitambuka ikajya kugera hariya muri Bibogobogo, batarava muri turiya duce twa Zamboko. Egari ko bahita bikuramo birukanka, bazi ko mama 23 igiye kubaca inyuma ikabasiga hagati, bamwe bakajya imbere abandi bakajya hehe inyuma. Nimba bamwe bajya imbere abandi bakajya inyuma, egare ko shatse kuvuga iki? Egare ko mama 23 ifite le prix stratégique ikoresha kugira ngo ibashe kwigarura turiya duce twinshi dutandukanye. Dore ko bafitemo n'abana bavuka muri turiya duce twa Bibogobogo barimo bapanga ruriya rugamba. Byumwihariko reka dusuhuze abantu bavuka muri Bibogobogo, turabasuhuje cyane. Dusuhuze na Colonel Kibangura uvuka muri Bibogobogo, ari nawe urimo kubita umuginga hariya, ari urimo urwana hariya muri turiya duce. Uyu mugabo bita Kibangura avuka hariya muri Bibogobogo, nihi wabo niwe wafashe kariya gace ka Kanguri. Advance ye irahita ikomeza directement neza muri iriya shyamba, narangiza kurigeramo atibuka muri Bibogobogo aje kurengera abande, aje kurengera ababyeyi. Directe uva muri Bibogobogo uhita winjira hehe muri kariya gace kiki kaza Baraka. Na ahantu ugenda n'amaguru kagenda amasaha 2 barangije kugera hariya muri turiya duce twiki twa Baraka. Ibi bikaba byashize pressure
ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite pressure, ari abayobozi bari kuri pressure, ari perezida ari kuri pressure, ari abasirikare bari kuri pressure, ari abaministeri bari kuri pressure, ari depite bari kuri pressure. Pressure bafite mu kuntu barimo bagenda batakaza biriya bice, baribaza bakavuga ese bino bice turimo dutakaza bien sûr réellement mukuri niki kiri bukurikire kuba ibi bice twakomeje kubitakaza? Nta kindi kiri bukurikire nuko bagiye guhita bigarurira kare gace kose ka territoire ya Fizi, ukumva barayitangaje ngo territoire ya Fizi twarangije kuyigarurira. Ariko nubwo tuvuga ngo territoire ya Fizi barangije kuyigarurira, ariko territoire ya Fizi ni nini cyane, ni nini cyane rwose. Baracyafite kugira muri za Rulimba, hari ya Rulimba ari muri territoire ya Fizi, kandi ku munsi w'ejo twabagiraga ko hari ingabo za M23 ndetse na twirwana zageze muri kare gace ka Fizi za ka Rulimba. Nimba barageze hari muri kare gace ka Rulimba, egare ko bagomba kwerekeza ahantu bita Kirembwe, kandi yari ya Kirembwe hari ikibuga cy'indege gihari. Kira kibuga cy'indege gihari kikaba kirimo abasirikare benshi bakomeye, hakaba hari n'ibirindiro bya FDLR, akaba aribo bacunze kira kibuga cy'indege. Egare ko isaha n'isaha turashobora kubona Kirembwe urugamba naho rwerekeje hari muri duce twa za Kirembwe, kubera ko hari muri Fizi haba ibibuga by'indege bigera muri Fizi, muri territoire ya Fizi bigera muri bitatu. Hari ikibuga cy'indege cya Minembwe, hari ikibuga cy'indege cya Kirembwe, hari n'ikibuga cy'indege cya Hariya Baraka. Ariko ibyo byose ikibuga cy'indege kinini cyaba kirashobora kuba ari cya Kirembwe, ntabwo nari nakigeraho, ariko igikurikiyeho ni cya Minembwe. Cya Baraka cyo ni gitoya cyane, ntabwo ari kinini, ariko nicyo gikoze cyane kuruta icya Minembwe. Kugeza ubu ngubu turashobora kubona Rulimba barangije kuyinjiramo. Umugabo bita Misale, Depite Misale, nabyo yabigarutseho, wagira ngo yarahanuraga, yarababwiye ngo mu gihe M23 natwirwaneho baciye muri turiya duce twa za Mirimba, bahita bahinguka Rulimba hejuru. Abasirikare ba FARDC basigara bafungiye ku muhanda, bazi ngo M23 irashobora kwerekeza Rulimba ivuye hariya kwa Murima igahita ikomeza umuhanda wose. Oro bo bahise baca muri za Rugezi, bagera ahantu bita n'Agatete, bava n'Agatete bahita berekeza za Mirimba directement, bahita bahagarara hejuru yico bita Rulimba. Egare gufata Rulimba, za Misisi baraba bazigezemo, bava muri za Misisi bahita bakomeza binjire muri za Salamabira bazigeremo, babije hariya kwa Kagembe Mimbiriro bayivemo, bahita bakomeza neza Mimbiriro directement bagende binjire hehe muri turiya duce twa za Kirembwe. Ariko kera bashaka kugira ngo bambuke icyo bita Rwama, bambuke icyo bita iki Rwama. Nibarangiza kwambuka Rwama bazaba bagiye muri Maniema directement, bazaba binjiye hariya muri turiya duce twa za Maniema. Bigaragare ko M23 natwirwaneho bafite objectif yo kutagira gace na kamwe batakaza, bafite objectif yo kwigarura utundi duce twinshi cyane. Nguko bonyine babitangaje, baravuga ngo nta gace na kamwe, nta purusa nimwe tuzongera kuvamo, nta muturage wacu dushaka kazongera kugira gute guhungabana. Ibyo ni ibintu birimo biba ubu ngubu muri aya masaha turimo tugenda tubagezaho amakuru hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka mbabwire bato y'Abarundi imaze kurasirwa ahantu bita Kazimiya. Hari bato y'Abarundi imaze kurasirwa ahantu bita Kazimiya. Hano Kazimiya yabaye indiri y'abasirikare b'u Burundi. Ikaba iyi Kazimiya yegeranye na ile cyangwa se ikirwa bita Bubwari cyangwa se Bubwale. Kino kirwa cyahoze gituyeho umugabo general autoproclamé bita Yakutumba. Uyu mugabo bita Yakutumba akaba ari we warutuye kuri kino kirwa. None gutura kwa kino kirwa niho yabaga na position ze za gisirikare. Amaze kwitwa umuzalendo directement yahise ava hariya aragenda. Nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zari hariya muri Bujumbura nako muri Baraka bakomeza kuraswa cyane na drone za M23 zikaba zahaza cyane, bahise bavuga bati ntabwo dukomeza gushinga ibirindiro hano muri Baraka, yego turasiga amaposition yacu ayandi tuyajyana Bibogogo, ariko ibirindiro byacu eta majoro yacu irajya ahantu bita Bubwari.
bamaze kwijyana hariya muri turiya duce twa za Bubwari ndetse na turiya duce twa za Bubwari, nibwo haje bato cyangwa se ubwato bwarimo abasirikare benshi b'u Burundi, bakaba bari baje gutanga musahada hariya muri muri FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse na coalition yabo yose, bavuga bati turashaka kugira agace tugira gute twigarurira, twarangiza kwigarura kano gace tukaryama tukagira gute tugatuza. Bakigera hariya muri Bubwari, nibwo drone yahise iza irabakubita. Drone yakubise ubwato bwabo, abasirikare bari barimo bagwa aho ngaho, harimo abasirikare benshi cyane, gusa dufite umubare w'abasirikare bapfuye hariya muri turiya duce. Biravuga ko hapfuye abasirikare b'Abarundi 107, hakaba hapfuye abasirikare ba P5 bari barangije ikosi hariya mu gihugu cy'u Burundi, directement bahita berekeza ku murongo w'urugamba, nabo bari muri iriya bato, nabo hakaba hapfuye abasirikare 40. Uwo niwo mubare dufite w'agateganyo twahawe na bamwe mu basirikare bari muri turiya duce twahariya muri turiya duce twa za Baraka. Hanyuma noneho u Burundi bwahise butangaza, buravuga ngo babajwe n'abasirikare babo barimo bagenda bagwa ku rugamba. Ibi ngibi si ubwa mbere tubivuga, abantu bagakritika bakavuga ibitari byo, ati murakabya, nta basirikare b'u Burundi bapfa bangana gutyo, barahari. Nushaka kubimenya uzazamukuje mu misozi miremire ya Minembwe, nushaka kubimenya uzavugane n'abasirikare batwirwaneho babashingura, nushaka kubimenya uzajye Point0 bakoreka ibyobo ahantu hari ibyapa, hari icyapa kimanuka hariya Point0 gutya werekeza muri turiya duce twa za Mikenge, hariya hari ibyobo birenga 6 bishingwemo ingabo z'u Burundi. Uzagenda ukiga Kenke, ugenda ubaze kwa chef Rutaganda, hari icyobo gihari baranacerekanye cyarimo gica kuri cyano bita imurenge 5/5, uzahabona icyobo gihari. Uzajye ugenda ugere muri Mikenge, uzahabona ibyobo bihari byinshi cyane bashinguyemo ingabo z'Abarundi. Uzajye muri Bijombo, aho hose uzabibona. None uzagenda uje za Point0, ugenda hariya ku musozi wa Baruta, ni mayiti zabo bazisize aho ngaho twirwaneho, nibo bagize gute, nibo bazishinguye. Nugera Rwitsanguko uzandika igitabo umenye imibare y'abasirikare b'u Burundi barimo bagwa hariya muri turiya duce. Kugeza aya masaha nuko Abarundi drone imaze kubakubita muri aya masaha. Hanyuma noneho muri Baraka, muri Fizi muri Fizi yamaze gupfa abantu barenga 6 muri iki gitondo. Abo bantu 6 bapfuye bishwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarashe bano basirikare bano baturage mu gihe bari bavuye kuzana ibicuruzwa byabo. Barava ahantu bitamboko berekeza Baraka, bari bicaye kuri moto ari 3. Umusirikare arabahagarika, abaka amatelefone barayamuha, arabwira ati nibazana amafaranga. Batanga amafaranga bari bafite, ati nimuva kuri moto mugende. Umumotari ati ntago nasiga moto, nimujyana amafaranga ariko musigire icyo bita moto. Nibwo bahise bava mu isaso, bari kubisa umumotari wa mbere agwa aho ngaho, baharasa n'abandi 2 bahaguye. Gusa ntago twamenye nimba ari abagabo nimba ari abagore, ariko amakuru dufite nuko haguye abantu 6. Indi moto nayo iraza, nayo nuko nguko byagenze. Ntago tuzi nimba ari abagore nimba ari abagabo, ariko umubare dufite nuko haguye abantu 6, umumotari n'abantu 2 yaragize gute, yarahetse. Niyo yindi nayo nuko nguko byagize gute, byagenze. Gusa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo byoroshe, ibintu birakomeye. Abatarimo bicwa n'intambara ya M23 barimo baricwa n'Abazalendo. Abo mvuga M23 natwirwaneho barimo bicwa n'abasirikare bahanganiye nabo kuki ku rugamba. Nimba M23 ihanganye n'abasirikare benshi hariya ku rugamba bava mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko irimo iragenda igera ku nsinzi. Ese iriya nsinzi ya M23 ndetse natwirwaneho bayikesha iki? Bayikesha ubwitange, bayikesha kuba bafite target
bayikesha kuba bashaka kugira gute kwibohora. Nimba bashaka kwibohora, ntabwo bashaka guhora baboshwe, ntabwo bashaka guhora bakoronejwe. Kandi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igikoroni kiracyakomeje hariya muri kiriya ya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya masaha turimo tubagezaho amakuru, abaturage bari kwa Murima bose bafunze utwangushe, utuntu twabo bagize gute barahunze. Nyuma yo kubona abikangure barimo batambuka bahunga, nabo bahise bafunga utwabo baragenda, barimo barerekeza Kananda, barimo barerekeza Mboko, abandi barimo barerekeza muri tuya duce twa za Kalemi, abandi barimo barahunga berekeza Irurimba, abandi barimo barerekeza hariya muri tuya duce twa za Baraka. Akuvuga ngo hano ikananda abaturage bagize gute barangije guhunga, ndetse n'abandi bahunze nabari hariya kwa Murima. Gusa hariya kwa Murima ari abasirikare batwirwaneho ntabayirimo, ari abasirikare ba coalition ya Kinshasa ntabayirimo, bari hirya yayo, nabo ntabwo baratangira kugira gute kuyikontorora. Reka masabe munyemerere dukomoze ku munsi w'ejo hari imyigaragambyo iteganyijwe. Iyi myigaragambyo iteganyijwe muri Kinshasa. Twagiye tubona imyigaragambyo nyinshi iba hariya muri Kinshasa, tukabona abantu bapfuye, tukabona abantu bakomeretse, ariko bagahabwa uburenganzira n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakore imyigaragambyo. Ariko barangiza kubaha uburenganzira kugira ngo bakore imyigaragambyo, bakongera bagaca inyuma cyangwa bagaca ruhinga, bakongera kandi bakajya kugira gute bakajya gusabote cyangwa se bakajya kurasa babaturage barimo bakora iki, barimo bakora imyigaragambyo. Ibi bikaba byaranabaye mu myigaragambyo y'ubuheruka yabereye hariya muri kariya gace ka Kinshasa. Kariya gace ka Kinshasa imyigaragambyo yabayemo nuko bashaka ko itegeko nshinga ridahindurwa. Iyi myigaragambyo ikaba ishyigikiwe na ese cyangwa sa 64 cyangwa ese 64. Ntabwo bashaka ko itegeko nshinga rigire gute rihinduka. Bakaba bashyigikiwe nabo bita ba Martin Fayulu, bo bita ba Moise Katumbi Chapwe, ba Cardinal Frodoli Ambongo, ndetse na Mizirmani cyangwa se Islam, n'abandi benshi batandukanye badashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Abo bose barangije guhamagazwa ko ku munsi w'ejo bagomba kuzagira gute kuzakora imyigaragambyo, byanga byakunda iyo myigaragambyo izakorwa. Ariko noneho kugeza ubu ngubu nubwo barangije guhabwa uburenganzira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barangiza guhabwa ubwo burenganzira bakanemererwa ko dukurikiye ubashe kunyumva neza, bakanemererwa ko bazahabwa abapolisi bazabacunga. Ariko kera muri quartier ubu ngubu hatangiye gucikibikanamo ama microphone atandukanye agenda avuga ngo mwabaturage mwe mwirinde kuja mu myigaragambyo, mwabaturage mwirinde kuja mu myigaragambyo. Mu gihe mwaje mu myigaragambyo egare ko mushobora kuzahasiga ubuzima. Ese wabwira umuntu ngo naje mu myigaragambyo ukamuhibarwa, warangiza ukongera ukamubuza ngo ntujye mu myigaragambyo, ati nuyijyamo urasiga ubuzima? Ibyo ngibyo cyane bikunze gukorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakongomani bakicwa ntibagire kivugira, abakongomani bagakomeza gufatwa nabi, ibi ngibi babishatse kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanga byakunda uyu mugabo bita Kisekedi arashobora kuzaterwa kudeta mu byo atazi. Muri Kongo hakunze kuba imyigaragambyo, ariko ntabwo habaga imyigaragambyo ishingiye ku miyoborere y'inenga perezida. Iriya myigaragambyo abantu batayisobanukiwe cyane, ni imyigaragambyo y'inenga perezida wa Repubulika. Imiyoborere ye ntabwo bayishaka, ntabwo bashaka ko akomeza kugira gute kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agomba kuhava agatanga umwanya abandi bakagira gute, abandi bakabasha kugira gute kuyobora. Dore ko perezida wa Repubulika Kisekedi bamunenga ko nta kintu na kimwe yigeze akorera abandi abaturage, uretse uruganda twabonye yubatse hano muri Kalemi rutunganya amabuye y'agaciro. Nta kindi kintu tuzi Kisekedi yigeze agira gute, Kisekedi yigeze akorera abaturage ba Kongo.
nibo abaturage benshi bakicwa na malariya. Abaturage ba Kongo urashobora kugera mu gace ugasanga nta abana baravuka bakarinda basaza batarakingirwa, cyangwa se batangira gukura bakicwa n'indwara kubera batigeze bagira gute bakingirwa. Hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho ugisanga umuturage arwara akaduta cyangwa se iseru, arwara iseru, aho ngaho ni mu rurimi rw'ikinyamurenge, arwara icyo bita iseru. Abaturage ba Kongo baracyarwara iseru. Niho ugisanga abaturage bicwa na malariya. Aho niho ugisanga umuntu arwara akarwarira mu nzu, akagwa mu nzu atageze ku bitaro. Niho ugasanga hari uduce twinshi dutandukanye tutabamo ibitaro, aho ushobora kugira ngo ubone ibitaro ukaba wakwirirwa ugenda iminsi 4 ugenda n'amaguru utaragera ahantu hari ibitaro. Niho ugisanga abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacigira munsi y'ibiti. Niho ugisanga Kongo ifite abayiletere benshi, leziletere, abantu batazi gusoma no kwandika. Niho usanga Kongo nibo ubasangamo, ariko kikaba igihugu cya mbere gifite amabuye y'agaciro. Akaba nayo mabuye y'agaciro ari nayo benshi bagenda bavuga ngo niyatuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibamo imirwano. Ibi ngibi kandi bikaba bigenda bigarukwaho n'imitwe myinshi itandukanye idashigikiye ko iryo tegeko nshinga rihindurwa, ikaba ishigikiye iriya S64 ko igomba kugira gute, igomba gushiramo ikintu bita imbaraga. Yarangiza gushiramo imbaraga ikareba ko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haboneka iki, haboneka amahoro. Mu gihe haboneka amahoro nibwo Kongo yagira gute, yabasha gutungana ikabaho neza, abaturage babo bakabaho neza, abaturage babo bakabaho bishimye, abaturage babo bakabona kimwe icyo ari cyo cyose. Kuba Kisekedi afata umutungo wa Kongo akaba ari wategesha intambara, kandi wakagombye gutunga abakongomani, akabuha abanyamerika, akababwira ati mbahaye iriya mitungo mu gihe mwamfasha rwa rugamba rwa 23 natwirwaneho nkabasha kugira gute kurutsinda. Ese ruriya rugamba mu gihe warutsindwaho iriya mitungo abanyamerika ntibazakomeza kuyishera, n'ubundi bazakomeza kuyishera, ntacu uzaburamiye. Nuyibaha ngo barwane n'ubundi bazarwana, nibatsinda izakomeza ibiyabo. Ahubwo wakagombye kurwana urugamba uburyo iriya mitungo ikomeza kuba iya abakongomani. Gusa twebwe amakuru nakagaruka tugiye gukomeza tubategurire n'andi makuru, tuze tubabwire uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka reka tugusabe kanda subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu tuba twabateguriye. Twebwe amakuru nakagaruka. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.